pravimo iftari ispred jedne organizacije. Naš hor, naše udruženje, eto, obavezalo se da pravi iftari za tu organizaciju. On se iz Austrije, pa mi pravimo koliko naruči, za koje mjesto i mi donosimo. Evo sad smo isto tako radili. Amin. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, zalaskom sunca u ponedjeljak 12. aprila nastupio Mubarek mjesec Ramazan, a muslimani širom svijeta danas su zapostili prvi dan Ramazana, mjeseca milosti, oprosta, intenzivnog ibadeta dobročinstva. Pored posta, ibadeta, sehura, ono što posebno krasi Ramazan jesu iftare. Kako je preneseno u vjerodostojnim hadisima, nagrada za onoga ko pripremi iftar postaču je ogromna, pa se između ostalog kaže: ko pripremi iftar postaču, nagrada će mu biti oprost grijeha i spas od džehennemske vatre. I još će dobiti nagradu sličnu postačevoj, a da postaču ništa ne bude umanjeno. Shvatajući veličinu nagrade onome ko pripremi iftar postaču, humanitarna organizacija Help Salzburg je od svog osnivanja krenula sa realizacijom i organiziranjem zajedničkih iftara širom Podrinja, ali i Bosne i Hercegovine. Međutim, ove, kao i prošle godine, uslijed pandemije izazvane virusom COVID-19, bili smo primorani naći nove načine kako da dođemo do postača. Tako smo došli na ideju da posjetimo svakog postača i da im na takav način dostavimo svježe pripremljene iftare. Nastavljajući tu našu praksu od prošle godine, volonteri humanitarne organizacije Help Salzburg su ovoga puta posjetili mjesto Suha na području Bratunca, gdje su postačima uručili svježe pripremljene iftare. Sve naše iftare postačima donosimo u prediftarsko vrijeme kako bili svježi i topli. Salam alaikum. Alaikum salam. Sajma, kako ste? Dobre, kako ste vi? Evo, alhamdulillah. Bog ste. Evo mi vam donosimo iftare. Amin, godina, ako Bog da, da nam dođete ospjet, ako Bog da inšala. Da ispostimo ako Bog da, hajro mi hajro, ali da će Bog dobro. Nadamo se. Jedna organizacija Help iz Austrije. Salam. Kako ste? Evo. Koliko ima ukućana? Samo nas troje. Samo vas troje. Mi dijelimo iftare ispred jedne. Evo dobro, kako ste vi? Dijelimo iftare ispred jedne organizacije, da smo došli dobro. Ja. Izvolite. Kako? Znači troje. Ja, troje. Kako ste na nešto, dobro? Evo vidite, kiša ova. Hladno, evo kiša. Hladno. Selam alaikum. Pa kakvi ste? Ova ne pasti, ova ne može. Je li ti ne postiš? A možeš ručat večera? Ona se stavlja u tubu kod jedne komšnice, ona će ospremati ručak dok mi posti. Znači to je dogovor, ja i tako. A možeš ti naši izvoliti? Uzmi. Evo, on će od mene. A ti izvoli od mene. Koliko vas ima? Evo. Hvala vam puno. Selam alaikum nas. Selam alaikum. Kako ste? Pa dobro, hvala. Evo prvi dan Ramazana, kišovit. Hladan, ali evo mi smo donijeli iftare da vas malo, da kažem, obradujemo. Nema na čemu naravno. Evo, halal su. Amin. Mi smo udruženje, mislim, jeste udruženje iz Salzburga, Help Others, jedno udruženje. Eto, jedan dževat tako je donirao iftare da mi pravimo i ovako dijelimo našim ovim povratnicima. Hvala, sviđa se bili i zdrava ko Boga. Amin, Bože i nagradi. Amin, Bože i vas. Salam alaikum. Alaikum selam. Evo iftare. Kaburusun, halalusun. Halalusun. Šta ima, kako ste vi? Pa dobro je. Salam alaikum. Kako ste vi? Dobro, hvala. Evo iftare. Kaburusun, halalusun. Šta ima, kako ste vi? Salam alaikum. Kako ste vi? Dobro, hvala. Evo iftare. Kaburusun, halalusun. Šta ima, kako ste vi? Dobro, hvala. Evo iftare. Kaburusun, halalusun. Šta ima, kako ste vi? Dobro, hvala. Evo iftare. Kaburusun, halalusun. Šta ima, kako ste vi? Dobro, hvala. Evo iftare. Kaburusun, halalusun. Šta ima, kako ste vi? Dobro, hvala. Evo iftare. Kaburusun, halalusun. Šta ima, kako ste vi? Dobro, hvala. Evo iftare. Kaburusun, halalusun. Šta ima, kako ste vi? Dobro, hvala. Evo iftare. Kaburusun, halalusun. Šta ima, kako ste vi? Dobro, hvala. Evo iftare. Kaburusun, halalusun. Šta ima, kako ste vi? Dobro, hvala. Evo iftare. Kaburusun, halalusun. Šta ima, kako
Dobro, devera se živi. Hajte svijetle malo. Hvala nemamo mi Je, I mi smo u poslu i Ramazan i posti se. ako bude, proći evo brzo mislim da ona povuče. Samo Bože zdravlje. Amin. Salam alejkum. Je dobro, mama, kako si? U narednim danima mi nastavljamo sa podjelom iftara, a koliko iftara ćemo podijeliti to zavisi od naših donatora. Ukoliko i vi želite biti jedan od njih, to možete učiniti uplatom od 10 € po jednom iftaru na PayPal ili žiro račune naše organizacije. Sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru. Vaša humanitarna organizacija Help Others Salzburg.